silungisa ama-metabolic conditions siyawa-reversa ngoba siya-understand ukuthi aqalise nge-insulin resistance. I-insulin resistance iqalise ngokuthi sidle ukudla okurongo, oku-highly refined, oku-processed, oku-high in sugar, sagcina sesilama-cells angalaleliyo i-insulin, saba lama-problems lawa. Namhla sikhuluma nge-importance ye-fiber ukuthi i-regulate ini i-cholesterol. Uyakuzwe nge-cholesterol yini, bake bekwenze i-blood check ye-cholesterol. Uyakuzwe ngama-terms anjengabo-triglycerides, HDL, LDL, VLDL, izinto ezinjengazo nalezo, yi-cholesterol blood work liyana. Nxa uyakukwenza uyakwazi ngikhuluma ngakho. You don't need to cram ukuthi kuyini okunormal, so ungaqasa ukumbuza ukuthi lawa ama-readings are-normal. Sile Google, check-a ku-Google, but most of the times nxa uyenzile i-blood work le, ibuya lama-normal ranges. Iyathi nasi result yakho and i-normal ranges from this to that. Plus udokotela I'm sure yabe kutshelile ukuthi i-LDL yakho ayisijabulisi, especially LDL ngoba yiyo injani i-bad cholesterol. But ngifuna ukuku-explainela ukuthi yindaba sisithi i-fiber. Ngiyake ngikutshela ukuthi i-fiber incedisa njani ukwehlisa ichukela. Namhla ngifuna ukuku-explain ukuthi iyehlisa njani i-cholesterol. Ngiyakwazi ukuthi sebakutshela kanengi ukuthi it's genetic, vela kulanto ozayenza ule high cholesterol. Ngicela ukutshela ukuthi i-insulin resistance le okwenza i-liver igcine iproducer too much cholesterol yikuthi ule insulin resistance. Yeah, i-liver yakho i-loaded, igcine isisiba le too much sugar, yagcina isiproducer more cholesterol, more triglycerides. Remember, i-liver iyetshintsha ichukela lelana i-glucose lelana into triglycerides. But ngifuna ukugxila kakhulu on i-fiber isebenza njani. Remember ukuthi i-liver, ngihlala ngisithi let's take care of ama-liver. Kwenza ngifuna sigcine i-liver kuhle ilemsebenzi eminingi. It has over 500 functions i-liver emzimbeni lo. One of its main functions ikuproducer i-bile. I-bile yikuyini? I-bile yiyo inyongo yini? Inyongo yini ngesindebele, inyongo yini bakithi inxenye nyapha nxa kungasonyongo it's okay, but i-bile iproducwa yi-liver, ibisisiya i-bile nxa isiproduciwe iya kuma-intestines, iya esiswini, incedisa ukudigesta ini ama-fats. I-bile ilomsebenzi yokudigesta ama-fats, don't forget that. Now okwenzakalayo ukuthi every time i-liver iyaproducer i-bile isebenzisa i-cholesterol. I-bile ibuye izoncedisa ukudigest i-fat by right, kumele ukuthi ibisiphuma emzimbeni, yiyo enika ikhala yengcekeza. Ya kumele ukuthi nxa kudla kwakho kule fiber bese kubamba onto that bile, nxa isiqedile udigesta i-fat ibisiba excreted nxa sisiya ngaphandle. Kodwa i-problem ngoba ukudla akula fiber ukudla kwakathesi, nxa iqeda ukusebenza ibhayile iba reabsorbed because akulanto ikhuphileyo ku digestive system. Nxa isiba reabsorbed iba recycled and reused. Kutsho ukuthi as long as reabsorbed ikhona, it's present in the body, i-liver ayisoze iyenze more bile. uNkulunkulu wadala umzimba lo ukuthi uzilungise nje. Nxa sithi umzimba uyazilungisa, uyazilaphela yonke into. It's not a mistake ukuthi kule cholesterol. I-cholesterol iyafunakala. One of the reasons i-cholesterol vele ilemsebenzi eminingi, beautiful umsebenzi. Yiyo esincedisa ukuproduce ama-hormones anjenge-estrogen and testosterone. Iyancedisa kuma-cell membranes, iyancedisa ku-brain function, ku-nervous system. We need cholesterol, but okugcina sisiba le problem ukuthi isi-too high, too high, especially LDL, the bad cholesterol. Besides the insulin resistance, is also because we are not eating enough fiber. Velo kuyenze saba le insulin resistance ukuthi asidlanga enough fiber. Uyayiza indaba kulula nje velo kwinto wankhona. Nxa usufake i-fiber iyabamba i-bile. I-bile ingashota isiphumile phandle. I-liver is forced to make more bile, new bile. Ideally, the liver is meant to make new bile all the time. That way, it's using that LDL cholesterol. Simple. Yabona? Not only that, nxa ukudla kule fiber ngihlala ngisitsho ukuthi kuyahlala isikhathi eside ku-GIT, kuma-intestines, kuyafika laphana kuma-small intestines, kuhlale. Ukudla kwakathesa akuhlali, kuyagijima, sihlezi silambile, akula fiber, kuhlezi kuspike ichukela yathi uqeda ukudla 30 minutes after ichukela yasigcwele, sudakiwe, sufuna ukuwela phansi ngenxa yokuthi akula fiber. Nxa kule fiber kufika kuhlale kuma-small intestines. Enye i-advantage yokufika kuhlale laphana, you activate i-natural GLP-1 yakho.
yakho econtrol i-appetite. But okanamhla ngoba ngikhuluma nge-cholesterol, kungafika ukudla lokhu kule fiber kuhlale laphana kuya-fermenta, that fiber ferments, iyabola. Nxa ngisithi ukubola sokungani, yeah, but it ferments anyway, iyafermenta laphana. Nxa ifermenta iforma ama-short chain fatty acids, yiwo ancedisa ukuthi iliver loba isiproducer i-cholesterol iyiproduce in right amounts, not too much. Yifiber le, akula simanga, yifiber nguwe nje ufaka ama-vegetables amaningi. Sikhuluma nge-soluble fiber efike ihlale laphana. So sile soluble le insoluble fiber, wonke le msebenzi yayo, kodwa kakhulu nxa sibuya kulokho wa concentrating on soluble fiber evela kuma-green leaf vegetables akho, obo chia seeds bona labaningi ukuthi basoke banathe before you eat. Nxa uku-protocol number 1 west, ifiber yona lana ebhalwe balance oyinathayo before eating, yiyo efika laphana ithi gadla. This is why abaningi uzathola ukuthi besithi i-protocol yancedisa ukuyehlisa i-cholesterol, kuvele kuthini sile fiber. Even ungekho ku-protocol, because mina I'm there for everybody, even ungekho ku-protocol, ukufaka ama-veggies as much as you can. I-cabbage yona liyana, i-spinach sona siyanoza sidla, imbhidi, ulude lola lufake ludle. Kuthi okunye ukudla nxa sokubuya kuhlangana laphana, i-bioline nxa ilaphana, ifiber yakho controller, ifiber lomsebenzi omuhle kakhulu. Incorporate ifiber ekudleni kwakho. I hope uzwisisile. Ifiber izasincedisa ukureverse insulin resistance, izakuncedisa nge-LDL yona liyana okhala ngayo. Lokho bekutshela ukuthi is genetic, angiwayali ama-genes. Kodwa engikutshoyo ukuthi nxa ku-metabolic, as long ufola under metabolic health condition, ungatshintsha i-lifestyle, indlela odla ngayo, exercise, uhydrate, ulale kuhle, uzabe uzositshela istory different.